Ushimire kimwe. Kuba wifuza kuzamura abandi bantu. Kuzamura abandi ni ingenzi. Cyangwa ko turi gukora ikiganiro. Mbere abantu benshi bumva ko biri kuvuga kwa ko uri gucuruza, uri kwinjiza, akarango ngo ngewe nguramangura ngo urafata ko kubona kurebye ngo naguhaye agasabu, uri kumva? Ariko ibintu tuba dukora biba bifite inyigisho, bifite message. Nk'ubu ngubu hari abantu batazi kurya neza. Bazi ko kurya neza biba bihenze. Ntabwo bihenze. Akumva ko kugira ngo azarye indyo yuzuye bisa amafaranga menshi. Akibagirwa ko ariye dodo, akikora akarima k'igikoni mu rugo, akarya karoti, kushaka kugabura abana niyo byaba igirimwa, ibishyimbo ariko birimo imboga. Nyine imboga cyane cyane. No kuvuga abantu bakeneye ibintu birimo protein. Amashuferi hari batayazi, amabrokoli hari batayazi, umuntu ajya guha rwose akabirenda bini ngo ni iby'abakire. Nta biryo by'umukire, nta biryo by'umukene. Abantu bavuga benshi baba bazi ko kurya neza ngo ari inyama, ngo ari amafiriti. Ahubwo biriya biryo nibyo bifite ikibazo bwa mbere. Nubwo tubirya, abenshi turabirya rwose. Rega kamusaba kubita akantu. Kuba umukire, kuba umukene byose ni mu mutwe. Ni mu mutwe kabisa. Kuko ari umuntu uri middle hagati no hagati ko utamucisha amejisho. Cyane rwose. Ari umuntu uri classe utazi kubaho. Wabyumvise? Tubari byose ni mu mutwe. Ko warisobanukiwe, gutya wisobanukiwe. None ikindi kinashimye nemeye kuba umugabo wawe agushyigikira muri bino bintu. Kuba umugabo gushyigikira muri bino bintu bigenda neza ko byumvikana. Ni ingenzi ko umugore n'umugabo bashyira hamwe. Rero gusibye kwitwa umugabo n'umugore, ariko abantu ari inshuti. Mama ugomba kuba inshuti bwa mbere ko mwitwa umugore n'umugabo.